Personal ng Linawe City of San Fernando Councilor Tino Dizon, ing area na MNR project, ing dane ning may peace. Ay report. Personal neng in-inspection City of San Fernando Councilor Tino Dizon ing balaw sa rehabilitasyon ng Manila North Road o MNR project agagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ketiking dane ning MacArthur Highway arapan ning Regional Government Center o RGC king Barangay Main Peace. King initial interview king project engineer ibat king DPWH anyayang September 17 ing deadline na mayariya dapat ing proyekto. Anya mangumustayeng konsehal. Noong kapilan niya talaga mayaring project, amaulaga king Aldo do biyahi at transportasyon dareng memalen. Tamo pong yan ni Kenny, uling mag-follow up tamo po, kaya pong progreso na nitang obra, naning DPWH ang po itang kontratistado. Uling kung matatandaan niyo po, pangako din, kaya kami nilabasan tamo pong mag-feature Kenny, September 17 niya po. Ngayon po, September 27 na po, 10 days na may labas, papuyari. Pero, to give them credit naman po, dakal pumagobra ng po, kung akit siyo po, dakal pumagobra, adenanda naman pong pansin, itong kaya katamo pong pamag-follow up. Po. Pero kita pong kabila kanini, tipa pong kulang na metong lane. Maulaga kanong sisiguraduan na balawo sing pamagbante, kareng gagawa na proyekto ng gobyerno. Ano ba na po yan sabi ko pin, atin pong epekto itang baluta mo pong ating mag-follow up po karela. Danta bilisan da po itang obrada, danta ita pong perwisyo na mibibigay kareni pong commuters tamo pong taga-syudad San Fernando, lalo na po datang dalabas kening Aldoldo Rugo, ita pong karelang Kalbaryo, mapabawas siya po itang Aldo nga ito. Maragulya pong South Campo po kareta pong makilabas po kaya katamo kayong syudad San Fernando, madalas dadalang keni, laman po taga San Fernando pero kaya bela mo rin po mapeperwisyo. Kareta pong obrang kalupanan na melwat na pong melwat. Samantala, agpangkang Engineer Kenneth Fernando ng DPWH Region 3, minyawa diyang extension ng kontraktor uling miapektuan king may ngalabasang mga sikanauran ing karelang obra. Tikdaya ing revised deadline king daratanga October 17. Peg maragul na mo naman ng DPWH ing positibong epekto ning rehabilitasyon. Kabilang na ing maragula pa nga bawas king albog king lugal kay batlang tinas rengdalan. Kapamilatan ning meto nga mensahe, pasalamat siya naman ning management ning Mother Teresa of Calcutta Medical Center uling solusyonan niya ing maluwat ng problema king flash flood. King videong iti amekwa inyang September 24. Akit na nalulbog king finish section ning dalan andyang makasabi ing masika na bulos ning uran. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen, Susuyo.